जों जतनो सावै मानो मंत्री इंगै जतनो समाय तांबायखा aboni yagulo मिया बायतिनि खबै दाल बिदाल एमलेरक न जतनो समाय तांबायखा तिनि ओंखा 17 मार्च खना ओंखा 18 मार्च नि सिमिन त्रिपुरा हास्तिनि दाल बिदाल थायनो आहायनो हाय तुंख्लालायना चेंजाव नाय तामनि बगे हिनके लाय थांनाय 5 इयार्स ओंगै थांखा पंचायत इलेक्शन ओंया जे थायो जे लुकुरगनि फान तंग आ बरगनो फान बाय खलाई पंचायत दखल खलायमानि यागुलो ब्लॉक गोबो आहायनो ब्लॉक चेयरमैन रक सावै तंगमनि तामनि बगे हिनके कगनो तंगो काहाम लामा के फोरोंसिनि फोरोंगै सोरोंगै मान्याते हामिया लामा के सुसिनि सुइसु बाया हनाय थांनाय हापां उ थायनो काहाम खलायनो फोरोंखा aboni bage hamia lama taklai ba haino haite isa soton jakfinani belai kheno sep tongo ngke sungsrai seren saimano ahaino hai tripura tungfla lai phijao nai hnai abo ahaino hai a kerengkotoma soton jao nai 18 march ni simin sekang ponchayat dokhol khlailai lailai jao nai bebak tripura ha kuplungno khnani chimin bising chenglai phinai ahaino hai block dokhol khlailai block chairman chalainani